Кайдасың? Әлі бір керекли подписиясың ма? Sen misiniz? Yok. Ne, көршілер ашқа кірген еді. Аштан соң кімдір біздің яңап пиманы киіп, өзінің тешік пимасын қалдырған. Қарсине ерләші. Шинап өткенде етті. Тапмасаң үйге кірме дейді. Міне, әзләп үйремейді. Bu біздің пима түгілмесін? Қарайлы. Sen gimnastika ikinci bölmede işley olasın mı? Uyattın mı ne kızım? Hazır zorga koşam. Rahat edip yuklagan edim. Martina! Akışlar siz sayrasanız yaz tezrek gelir idi. Bu şeynep jırlap durmasa aşığında kimesiydi. Kortine gafut. Motor kayın mıydı? Bir sen soğuna yürü, bakıtlı bol, bütün işlerin uğuşmasın. Şotlanıp suyunup yollarda yürü, okuğun aybet misin? Yarı mı kızı kayın? Yara, paka. Yürü anne, paka. Kortine, telefonumda unutkanmın bit. Aytdim kişilerini kaybırlarınızı şeyip koyağız deyip. Yartı başınızdan tam yürüsünüz. Татарша комментатор снова с вами. Мен бетінде қоя бармасам, меңа әкият кішілері ләгіп кіна тұра. Поэтому представим ситуацию. Едешь ты такой в автобусе, никого не трогаешь, мыштым гына утырасың, в один прекрасный момент жықлаплар кетесің бетінде бит. И тут просто обына, сүртіне, жона, піше, нәрсе эшләп кенә бетмей, но звонит телефону какой-то бабульки. Ул әбекей бетінде әллә кайлардан эзләп чыга үзенең телефонын таба алмыйча бетінде штанына да кіріп китә, сумкасыннан да эзли, курткасыннан да карый. Бүтін автобус уянган бетінде, водитель бетінде анда уже куркыплар біткен. Бу әбекейнең рассказын тыңлап отырабыз бетінде, все заинтересованные. Мен үләм. Әйе, кызым, сәлам. Әйе, мен бүген менә бутка пешереп ашадым. Пирогайы пешердем бүген. И тут я просто в этот прекрасный момент вспоминаю что-то прекрасное. Пытаюсь успокоиться. Все.